Sapa Aldaw Kenrabi. Ititunggal Maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo nga inga. Sana pud no anagan. Tinday drama itangam sakbay na. Makablawa man pa ni Ray ang Kiano, dita Qatar, ni Cristel Joy Marba kini Mardom Dumanais. Kastoy man ti kunani pagayam inga. Dear manang bianang, arapaap ko ti maadaan itilugan, kat isupayan ti jak pakaturturugan no daduma. Kat gapoy ti day tatarigagay ko inaramid ko ti amin akabalak, tapno mapatganday ta akayat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Pedraw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahian niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan, itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kadan to ah. May mayat no maadaan tan iti garahe. Tapno sumaruno tilugan. Kita man ni tata rito, gimatang iti kalso. O, kabigatan na, nangabak itilugan. Nairanran nala siguro mo't Ay, basta aramid to agarahi da ito, ilakay. Ta sigurado, adan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ijagarahi aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin ayat ikastoy. Ay. Oy. Oy, Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Agreeing ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Nadakadwa ka sana makaturog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, ako. Masurunak nga rod. Tanagi, mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturaw. Ay, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray, an-ano talaga. Ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, ha? Aprusam man to'y ulo. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray, an mo. Talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay, ah? Kauwan takapimot nga ro ti agas ti bambanog. Isung lagayam, ah? Siyak tubay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapain. Aho, patpatsyumot dayta. Naglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Ay, na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti pa nag-aayos na iti karabukog ko. Ay, kapkapi ka manay. Kakapkapim la itay. Yung magkapkapi ka manay. Ay, inoras sa mo. Nagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Taday to'y laang matilibangak. Ako na da. Oh, nalabos mo. Day ta pa nagkapay. Inoras nagkapi ka, ha? Intong ko, hindi ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't baka inaigan na iti dayta. May sa day ta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidlo. Wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba, man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Hindi na. Ada nila kay mo. Ay, awan inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de.
Kaya't na nga ta akong trataan, jay paaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun dyan, aramidan da ako sina tibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Ay, kaya na nga ta, ti agaramid iti garahe. Ay kakayat na aing ka. Kano di na kaya ti mabakbakan ti day jay nga asawa. Ti kayat na ka diretso ti trabaho na, tapno diretso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagantuman nga rugkin ko ana niya. Paaramid kami iti garahe. Adan sa kalugan nyo na ka. Ay, wal! Addantaw, divina. Umadanay. Gumatangataw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayan nga paaramid ka iti garahay. Kawang mailugan no ngay garahay. Kat addanto sumarunong to tilugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amo ngay, no addanto pa nga bakak. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa inga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula amo alakay. Ha! Ang mga numakla at kantulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Ha? Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso tilugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami da iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon anak kao. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No, kasta, garahe yun dahi tao'y. Dakamo ka ni Inga. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasanungay man. Nagparamid iti garahay. Awang mailugan na. Kano gumatang tungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya, sa nagpaaramid iti garahe. Amo mabagbag titsan di manugan yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailugan na. Haw, masuro na. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yung ititagtagainot na. Anan siya? Diyak pa'y lang makaturog. Ay, po. Ang panunod nga noan niya ti pamayak ang maaddaan itilugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaarami dak pa yun iti garahe. Hanggang awan mo't sumampay alugan. Apay ngay, ni Tata Rita. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamot lugan nan. Siyak ngay nga ta. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apay aya. Diyak makaturog ba tayo? Alaunan iti parbangon ng diyak mo't lang makaturogan. Apay nga ro taringan na ngay. Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso tilugan. Anya? Ay unay ka matay? Di talakal so ti ririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton biga, tagaramid ka iti kalso, anya? Wine. Maturog tangarutan. Disturbo ka iti pan naturog inga. Alala, pagka nakitak dito'y asyap, dito'y online. Hapaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Why? Adruti nalalaka dito'y. Ala, ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wan, uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siya tayo bayar tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak lang tikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man. Kaano, madam? Itan, sir.
Pintas gaya ma talaga ah. San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naing bagday, ha? Oh, itis drive mo, ah. Ay, kwa. Jak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursurak to. Ha? Kastaya. Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, asar. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ah. Ay, kunak no alain nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sa bali, Ay, isaan, asar? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo, ay sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang nung maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman in pastor tayo nuang. Nangipastoram nga eh. Ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinwang. Anya ang mga gab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito yung lugar tayo. No iti sa balya lugar ka adaw. Ngam no dito yung lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga. Ang mga dumanundan dito yung lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito yung lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito yung karne ngay laklako yung. Hadaso ke kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Amang ano kaya ti gumatang itinwang. Hay, adu pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapola. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray, ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga umay jay lugar mi? Ta, mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin uyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yung nagparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ka. Pumaparti na jay. Iba kayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ikot urayo ko na, tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang. Uray, marabyan kami ngagparte. Naimbag ta sa lagtata. Tano saan? Narigat nga partien no nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti at parte. Tapno makabiyahe tamot la ita. Sukatam nga rodya akrodyok niya. Ay, wala, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapom nga eh. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagiddaat dita sa alas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso, jak nakikaidakin ka. Ano niya? Sige. Nagdigos ako. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay, sus. Imbagtay may kayo atagos, ma'am. At malaala itila ako kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intay. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayok pa. Itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kayo ko tagmaniho. Sige nga ron, ma'am. Uray panawan kayo nga roda na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak tong di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan to. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe dito'y kinatang ko alugan. Natsaw. Anya nga. Diada mo lang nakaparada alugan dito'y.
Inga, ay, Inga ba? Ha? Papupukaw mo tayo, ma? Anya? Asus, nukunak tumot nga minkin ka. Asaan at tila pangipaspasturam. Taa doon ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado, tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay, nasaanan? Ano tinakaw daday jay? Sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsan. Madlaw anay gagara, anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya, ay, kasano da ito yung ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggen. Ay, akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Gapoy ti danag kaw. Ay, lugan taray talakay. Ay. Isu adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Bun, iso nga, agsuro kan ngagmaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit. Sinurusor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din day jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tanay. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka nung amin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaws usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimag. Di magandar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo pasansay. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaya ba din sa mau? Tayo sa timang paandar. Mabait laang nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kan problema. Kaipan nyo Anya mo na ya. Di pa ilan naus-usar. Ng madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tanda pa panak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, Jack kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam da ito'y. Ha? Anya dahi ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Jay ko na mamapukpukaw anong yo. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ije umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, dibina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung umawawagay. Siyaw! Oo. Oh my God, dito yung hospital. Nadisgrasya kami. Nawa na dito preno tilukan ta. Anya? Naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsay. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, ang gawam tagpaimbag, tadabasol mo kanya. Basol ko ka. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahil tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwang, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mong dito. Kada video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwang. Ibagam tagpaisaw, nay. Saan ko lalaki day jay? Tinangdanak lang nga nagparte. Kan di mon sa pulan tinaglakwak iti day jay. Isu tinggatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunaw. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam.
Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, pagada ang ma-repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na ka di gurgurahan na. Sorry talaga. Hala, agawang tagpaimbang. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim! Kasyan na Kunak no paypayswan nila kay kutimbaga na nga isubli na kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan matla ang kanya. Mababainak gapoy tinaramid ko. Iso nagtalina dakiti unag tibalay mi iti sumagmamano abulan. Kat iti na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan ti may sa pagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tangina iti tunggal may sa. Hello, at manan ti pagayam yo amang kabkablao kada kayo tinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal may sa nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay idrama ita, saan naapod no anagan, ngamsakbay na, hello mampay ki ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaline Lai no nita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, ki ni Ma'am Nida ni Veras nita Hong Kong. Kaslimanti ko na ni Kabsat Agnes, dear manang biyanang, dahil ti kapadasak nga ipadramak kan kakat na pasamak, idi ka bambanwagak paylaan. Marigrigat kami laeng, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamadlan asino kamin nga agsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur itilako ta prutas kan latnatan. Ni, anda ka magayaman gayam, nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudo ti magmag na. Gan tapno makay paibus ta adagos kadag itilako ta. Mabit lang nga ron, alaak ti basket ko, urayan na kon ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Mylene kadag itilako may aprutas kan natang. Andan di tabangsal nga agur-uray. Ay, nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay, ababaw, tabangan kayo pa sa kayo mapanagi sursor. Amang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang putak. Sana balay, tanagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga raw. Sapay la ko mga ron, tadaras kayo makaipaibos itilako yaw. Magantan la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una ba kahit narigati sa na mga armusar. Nagruna kayo na dagsenti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng titao? Apay mang namnama ka bumaknang tayo pa. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang nga ang alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalog. Ay, sa bagay Ay, nati amam no makakalita iti balitok. Aywan niya. Awan lang at tibalitok. Kaya ijagam-gamuluan tayo adaga ni Madam Magda. Bala mga dakidin. Adayaw ang mapasamak ti pampanunutan ba? Agi na nata pwede ti waiting shed, Mylene. Nabannog akon. Awan nga ro ga uray siyak. Aganos ta ata saan tayo umot anaya nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Angam kaslawan agnana at nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga noado ti balay na. Wangag paiswan niya. Diyak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay.
Isupay ko maalakwan ta, no adag na dita. Ay, adda aglaplapusanan, adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida, iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket ano santa Saan tayo matamangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga ro na nagisursur. Umanayon day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang, di insursuryo ala ko yung ni Mailen, anak. Unanang, kasi ti apo, nakapaibos kami mat. Kahit agisursur kayo man, ang inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uma ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Walang erod. Sana bali, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga ti madam atrab-trabahon nyo ija uma ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka, oh. Sige nga ron, umaya mamakimula. Napayagan na Jack nagpaspasya iti balay tayo iti Pilipinas. Kaya't ko ti agbakasyon iti iti sumagmamanaw nga aldaw. May nagpasunog bakasyon kayo, Papa. Barang mabawasan ti stress yun dito. Agsakit kayo, ang kapo iti stress yun. Un nga raw dayo. Na tumutun ti BP kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo ngamin dagiti maiparit amakmakan, Papa. Natang ati mayat na kaninyo. Oo niyo. Kaya't ko pa'y mat nga umatidog ti biyag ko. Isu nga ro da kaya't ko ti agbakasyon. Tapno maliklikag ti agpanunod dito eh. Sika di makaambo ka na kiti negosyo tayo. Wen, Papa. Awan tirong ba pagdanagan nyo? Ti salon at yukit diya, ti panunutan nyo. Napayagan nga wanagigyan. Ije balay ije Pilipinas anak. Tanapayag mata na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Wen nga ron, Papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Agaw winakman nga raw. Tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalosag. O sige, Papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agaman ang iyo. Ay, sabay ko mga raw ta marilaksa gini kadak to ije Pilipinas. Makapaliday nga dito eh. Manipod na tayo di mamayo. Sana ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa. Tapno ada kumamat mga sikasukan niya. Ay, kahit ada kayo dito, Papa. Si kamat timay ng dagas kanyak itagayam. Kauna, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga, si ka. Ayos lang mat, sa anak mo't nga grik-reklamaw. Nakasagana kan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Si kangay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayam ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dinong ay ti mo na pagisursuran ta. Surutan tan ati kalsada. Ala, mapanta ka rudan. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy ka gisursur. Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo tan di gate na. Mun nagpaisaw. Simangpat siguro ti akin kuko ay tiday ta balay. Padasan tan sa ti mapanagla ko dita Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapanta ka rudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natenggan prutas. Nateng niyo, kumatang kayo. Addan tao arumar iti balay. Ay, umayan dito eh. Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka na dagiti lako yo. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangik amin dagiti lako yo. Agpaiso, sir? Wan. Anya ka na itinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Katisumat ni Mylene. Mabalin ka din nga alag ti cellphone number mo?
Tanong may busana kiti abasto anateng ket agpaitulo na kanka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabitlaan. Itad ko tinumber ko. Nanang, anda po rin ang amumik ni Maylin. Inala na tinumber ko tako nanang agpaitulod itinateng na maibusan iti abasto. Ngam, ay na, agar-aram mo ton. Anya? Ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo't itidakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan. Kan paginanaan ka ni Maylin. Ang mga no iso ti akin ko ay tidakkel abalay, anak. Sumbata maon. Ang mga no iso ti mangilungaw kada tayo itiriga. Ha? Sige nga rod nanang. Sumbata kon. Lumakayon day jay ng urayan Basta ag naadak tumutin itidakkel abalay na. Isurot na kami maten akin ni tatang mo, anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay yo, sir. George, kunamon kanya, tainaklon nak natin. Ay, sige nga rod George. Kaya't ko ama-ama mo tinakanak mo. Tana umanod da, nakasagana ka mangikalay sa kanka. Basta ati daw dawatig lang kanka, asikaswan kan pagsirbyan nak. Ket siya kaon ti makaamu iti ami na kasapulan niyo. Urasan ka nga gisursur iti natnateng. Uwan George. Day talagayam. Saan ka mat siguro ang narigat na pagsirbyan? Sa anak mo't amasailan, amom ka di a Filipina mo't lain ti muna nga asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar ije balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanya, nanang. No problem. Nanang, kurakara kayo. Ta agbalinto nga sa wakti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, no umanugot lakit diti anak may ay ka, umanugot kami maten Ay, saan ka day lakay? Ha? Ay, uwen. Da kayo iti anak may ti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro dari balay kayo. Ija kayo ngagnad. Malidayana kung may sa kijay. May bagako niti anak ko nga da kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot net. Ang sakbay nga kalay sa kami ni Agnes. Ang subliak pa ija Hawaii, tada si kaswek. Ito nagsubliak kung ditoy. Isun ti manakalay sa mi ni Agnes. Kaya agfurgudak to dito'y Pilipinas. Ay, katuwan sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray na kami ti paralines iti balay mao. Agya manaklaunay do kasta, nanay. Imakar kayo matgayam, man gayam. Kasano ngayon ti pa nagsursurta iti natenggan prutas. Ulitin mamati ko nam. Siyak, agisursuri tinatang, amom ti sasawang Maylin. Asawaan nakton tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpailang itinatang. Ay, agdamdamag aklang matgayam. Amangan kunak no, kayat mo. Hanggang nagbaliw ka matgayam man. Ay, talaga. Ganun uray dagiti gagayim ko. Kaya't kumatan asukatan. Kaya't ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayo ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan. Lipato mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Maylin, ngam kaya't kumata mapadasan tibiyag tibak nang. Isarong bangalipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay, tulungan naklakay. Dalusan ta ti aglaw-law, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na, ket saan na ta papanawag. Panagkunak na singpet tagbalin na manugang tabakit. Saan na tamo nga ta basta papanawin? Rawan ti madingar aramidin ta? Sa bagay magkede Ay, may mayat latamat ano makita na nga agunay ta.
Well, awan problema kanyak. Narigregat pa iti trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungaron anas kay na binigat nga agdalus ta. Tasan ba't ana nagsinti trabaho dito? Awato niyo kumara ito ya kwarta, nanang. Ha? Nagado a kwarta? Abas toyo da ito mapana ko ni Jahawa ito bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw, ti pa nagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo iti anatan. At dangaminan umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya, saan mo ka diya makita ti sasaaden may itan? Uray si kapay titang danak itan ket mabalain. Ay, no kasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa ilang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda. Ay, alang nga Rod. Pasensya kan, no nadistorbo ka. Sige, patuloy akon. Ay, nagmayatan. Hindi, hindi ko kuha ba kahit... Balto-balto mo tabagin, di takot yun akama. Nag-post call nga mendikot na lakay. Uray ag tumba-tumba dito ikit sa anak ang masaktan. Italang gamin ang makakutso na kitikas tao. Nag-post call ka naglawa akama. Uray ag kinamat na dito ikama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin ba kahit kakaisuna nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Ada ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay, urayam nga gawin di puriner ang manugang ta. Dahil sunto ti mangala iti katulong tayaw. Narigat mo da tayo ti mangala iti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita, bakit? Naimbag tula no makapagkasaren da George kanti anak ta. Taure ipakita tanton ti tonay nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababaknang. Hanay. Ba't nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang. Dandani makabulanan. Ngam, saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y ang maawagan nun? Ay awan pagdanagam anak. Taado pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo. Uray mano abulan asaan asumangpal. Uwan ang makapadanag mo. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nobisi laeng. Urayam laeng anak ko. Nay, Agnes. Ada na pintas alugan ang nagsardeng iti batog. Ni, huwag agpaiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George samat tanday ta. Lugan nan sama day ta anak ko. Ha? Iso nga tang agpaiso? Ni, Sabali mo tidim sa anak ko. Baro matagwapaw. huwag nga Rod. Asino nga taday ta? Asino kayo ka di, sir? Anyat masapulyo? Siya ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga iba ang impimusayan ni Papa. Apay, anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ilako minto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita niyo iti anak ko. Apay nga ilako yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibaga nga agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na ha. Ang da kami ti adaan karbangan iti dahi ti abalay. Kaya ngay saan pa yung anak kasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbangan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbangan nana.
Nga may Di yun ipilit, nanang. Pumanaw tayo dito yun. anak ko. Nandita. Naisa ko tayo dagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayo. Magsibaklay ti gargaret na na. Baklayan mo, ta nakasako abadong. Tabaklayan mo ni Agnes ti bado na nakasakaw. Ala, mapantayon, nanang. Tatang, tani, itay pa anak ka ba ni kasi anak ni George Dentiri daw. Ururayin nan sa tirurwar tayo. Apay kaya kastoy. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito'y abalay. Apay kaya papanawon na tayaw. Saan anak kasarda Agnes and George? Isungawan karbangan na bakit. Agawid tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw. Apay nga da ka dito'y balay, Agnes. Pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Idi Maylin. Gayam. Natayon ni George. Isong agsubliak manan ang marigrigat. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ang tigayam ko, akad-kadwak nga agi sur-sur-sur. Agyaman na ka, tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din na kun kaya tagayam. Apay kumaasaan nga ay. Kitsi ka ti best friend, kumanipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo itisan miya ni namnama apasama. Nagsubli kami nga ro iti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas, kanat natang. Kat nagitimat tadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Alakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapwan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kabsat Agnes, di tay drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para ti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagnginay ditong galmaysa. Naimbag nga oras yu amin, welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Crystal san nga apod no anagantin tay idrama. Ngamsakbay na, makablawang mampay iti belated happy birthday di September 10 ni Kabsat Rudy Cortez. Hello mat ka ni Ren Belo, kene Eusebio Vilma. Kastimanti ko na ni Kabsat Crystal. Dear manang biyanang, nagbalinak na palangguad, kaslaak labak nang, uyawa kami na makita kitigayam ko, kat day tati nak isalaysay. Natulagan ti kasarmi ka ni Ray. Umay kayong tuwa ka ni JR. Sa dino nga iti pakaangayan ti kasaryo. Agawid kayo kad ije probinsya nga agkasar? Sana? Agkasar kaming itimay sa hotel dito'y syudad. Naimbag ti kas dyan, tapno malpas ti kasar. Awanan ti adupay nga maramin. Saan kami unay amabannog? Ay, wala. Angam, nagasgastos mo itno kasta ti mapasangak. Urayan Ti importante awan unay paka-estresan. Sa bagay, matkit di Naimbag ka na kayo ka ni JR tanalpasan ti kasaryo. Wen nga rod. Urayak langan ti panagsikug ko. Inton agsikugak, agsardengak ton nga trabaho. Uray chakmat Kasta titulagan mi ka ni Ray. Nagpintas mo na redesign ti hotel na pagkasaran ti gayamaw. Wen nga rod. Kinay kayat damot ti kastoy. Ngan ti agawid da ije probinsya nga agkasar. Ang mga no dakal ti magastos da ditay. Mas makatipid daan di probinsya ti nagkasaran da. Ay, among mata ni Kristal. Adda so social dayjay agayam ko. Kaya kumalagi simple a babaya kas keng karoksan. Ay na. Mangruginsan ti panag-entrance dagiti sponsors kan abay. Ay na. Excited ako na makakita ka ni Kristal. No kasta,
Dito kayo mat apartment apag-abangan mi ka ni JR nga agabang, Kristal? Wan, isutimbagak ka ni Ray. Diyak kaya ti apartment apag-abangan na tawan amok ijay. Ay, nagrigat ti awan bukod adaga dito syudad niya. Ay, ano san ti agab-abang? Kaya tanya ngay nga ron, awan maramidan tayo Ti importante, ada pagbayad iti abang. Kaano kayo nga ron nga umakar dito eh? Agsapsapol niya rin iti mabalin amaarkila alugan. Nasaya at mo't nga ron. Tapno agkaaro batanton. Kasano? Komportable ka mo lang dito yung kwarto anapilay. Wan nalawlawa nga amang daytoy ngam ti abangan ni Roxanne. Una nga nangingina mo. Ura yun Ti importante, komportable tang agnaed. Anya nga tanong si kalatan ti makamu nga gisimpa dito abangan ta. Tas umrekak iti trabaho. Nagadun tilangan ko. Ala nga Rod, sana balikan niya. Tamabalin ko pa nga i-extend ti bakasyon ko. Naglawam at gayang akwarto ti inabangan nyo. Wan tatlo komportable kami nga agasawa. Ay na, manginaanak ngamin no kasto'y kalawat ti abangan mi ka ni JR. Iso nga anusan min tinalipit. Ay, kat agsasabali tayo agayam. Amok matakabaulan ni Ray nga abangan daytoy. Sa bagay mo't kit di No kabaalan na lakit di. Apay kit din asaan? Apay, saan ka di matakabaulan ni JR? Nakiasawa ka ngamin kumamot Jay medyo adak kabaulan namat. Tapno medyo kabaulan na kamat. Nga ipaayan itinaginawa apa nagbiag. Tinapatid kanyak ay ayatek ni JR. Kan ay ayatek nakmay. Agsalukag kami tapno guminawa ti biyag mi. Ay katala ang aron. Ano sam na niya ti kabaulan nga ipaaykan ka ni JR. Amlakay. Diyay mo't gayam nalawa akwarto ti inabangan da kristal kan ray. Anya? Di pa ka kasla isang ti trabahuan da. Nagnina abang. Win nga ron. Ay no siya. Masaya nga nak. Ano sa kun ato'y kwarto ta analipit. Tadudo hatamay. Kaya una Agor nung tamangki day. Tapno adan tumabirukan taan na laka aluti ka gumatang ta. Uray sakto la pagpatakderan iti balay. Day tamot lang ti plano klakay. Iso nga ano santa ti agtipid. Ay bakay. Ano santan mo anya ti agda? Anya? Masikog ka man? Wan nga ron, una yan panagranata. Naggidan ta, nagsikog. Win nga rod. Mayat mo't kit ni Tapno agka-eskulaan to dagiti anak ta. Anya nga iti kayat mo nga umuna nga anak mo. Uray anyamot kit ni Angam kayat ko siguro. No babae ti umuna nga anak ko. Ay, uray siya kayat ko mat no babae ti umuna nga anak ko. Anya? Naggiddan kayo nagsikaw? Ay, wan nga rod lakay. Mayat tadan to kagiddan ko nga gatang iti usar ti ubeng. Inton dakalan ti tiyan mo. Agsardeng ka nga trabaho, Ay, katwan alakay. Agbalinak ton full-time housewife. Basta sikat ti makaam mo nga provide iti kasapulan may iti agbalin baby ta, Ay ka siyempre mad Anya nga, iti gunggunak ba't apadre di pamilya? Nakaawag ka mat, anak ko. Kumusta kayon nga iti asawam? Nasaya at kami mutlata, nanang. Imawagak, ta ipakaamok ang masikuga ko. Ay, kablaawan ka, anak ko. Maragsakan nakparaken ka. May sakanton nga ina. Wen nga rod, nanang. Medyo agnervyosa. Excited ako na makakita iti umuna nga anak may iti asawa. Nala, tainton dandani kan aganak. Umayak di ta syudad. Tapno maisuro ka kadagiti rumbang aramidam. Alaman nga rod, nanang. Nala nga raw. Kanay, anan na dama ka na yung tibagim kanta si Kugmaw. Nalpasan ti ultrasound mi ka ni Roxanne. Agpada babae ti anak mi lakay. Kahit kasanong araw dahil, agatang kayo iti usar ti ubeng? Wen kuma, nagtulag kami ngagkuyog kami. Agan anad kayo nga raw iti irurwaryo. Di kayo una agbambanog. Ti kabaalan nyo lang abitbitin ti gatangan nyo.
Sana balay? Agsubli kayong tumanan Nagngingi namot dito imayang ta paggatangan iti gamit ti ubing, Kristal. Di mo kumatagi sayangan ti igatang mo iti usar ti anak ta. Saan mo't akas ta nga? Ang manuabulan lang mo't ama usar na. Nalakamot ang madakkalan ti ubing ti badong. Ado mo't tinalalaka paggatangan dita. Anya ka kadi, dito itan. Saan ka kadi amay-ayo kada giti abadbado? Oh, nagpipintas ka naglalagdada. Ay na, pasensya kan Kristal. Ang jack ka ba ulan ti presyo ditoy? Kastulangan, agtulag ta mapanak iti sabali a paggatangan. Agkita tantulangan numalpas ta. Tagiddan tanto nga agawin. Makamu ka man langan. Siguro agkurkurang ti ititid ti asawam asweldo na iso akasta ka. Kita mga ngamin dagita suot mo Di ka pa'y mo makagatang iti barong arwatam. Di ka mga ngamin nakapili iti galanti mo basita na kiasawaam. Anya nga'y, nakagatang kamot lang. Wan, Kristal. Agawitan. Amangan no maabutan tayo titudo. Anya, nabanuga kan mabisinak. Intapay mo mangan Anya? Agtaksitan ta agawitan. Ijay tanton amangan. Ay, gastos laang no mangan tapay lang iti restaurant. Ay, unay kamot tan, Roxanne. Sobramot day ta, kinakuripot mo iti bagin. Ay, pasensya kan ang agtip-tipidak. Masyanak mo't iti asawak nga agtrab-trabaho. Diyak kaya tagastusan ti kwartana. Apay, agungan? Saan mo't siguro? Ang mabain. Ay, pagrabangan da nga ipaay ti kasapulan tayong asawa da. Apay kumaamabain ka ngay? Ay, pasensya kan talaga. Ang ijaya kon balay amangan. Mabati ka nga rudan, tao mo na akon. Mangan kalatan amay maysam. Ay, asino nga iti kadwak amangan ita? Jakmat kaya ti agmay-may sa amangan. Ala, agawit na nga rudan. Ay, masurunak. Makapaawan gana sa kadkadwan ni Roxanne. Tapay mo't bakit? Sobramat ti kinakuripot na. Permisa mga mga agrig-rigat da. Apayan ako nam tikas ta. Saan na akayat ti gumatang iti naggatangak iti usar ni baby? Sabali ti naggatangan na, tanangina ka no ti lakoy di naggatangak. Idinalpas kamen, kunak amangan kami pa ita mabisinak, ken nabanugak. Madinakit din, awan samat kwartanak. Ay, panawan nakket ka nung tamanganak amay maysak. Kaya anya nga rod nga ti mabalin no awang kwarta na. Anya kay ti serbi ti asawa na, no saan na amay to ti kasapulan ni Roxanne. Kaya basit siguro ti sweldo na Ay, Jack impagaro pakas jay tinaasawa ni Roxanne. Tila ka nagpilin iti kasken ka. Anya ngay. Nabayadam ka di amin ang abilta. Uwan Mala, agsagana ka man tarong martayaw. Iyag mo ni baby itaw baat. Sige, adtoy. Wan. Inayadam ha. Ay na. Ayon gayam, nagchat ni Kristal. Intaray damutan iti ospital itay. Ngam iti private tinapananda. Diyak amu no nakaanakan. Dandani naggidang kayo nga rod anaganak ka. Wen nga rod lakay. Bakay, ilala ko da maganti bakanti aluti di ta si dagtayaw. Anda urnong ko, yung kurang paymay. Pag nayunan tan, san ti anda kang kakwarta? Ay katuan lakay. Iso nga rod apirmi ti panagtipid ko. Taagor urnongak para iti maigatang ta iti lote. Kumplito nga rod ang tayo urnong kao. Tapno saan ta maunaan. Gatangin tan. Tasata manan agurnong iti pagbalay ta bakay. Sige lakay. Ay nga. Maragsakan nak. Addan ton lote ang mabalinta a pagpatakderan iti balayta. Numagatang mo ti ibagbagam. Una bakay. Inutin ta manay na patakdaran iti balay na. Kabalang magaya mapadigusan ti anak mo. Ikarkarigatak ananang. Angam ididamo. Dua kami ka ni JR amang padpadigos. Tultulungan na. Apay, di mo kaya tag na DJ probinsya tayo aya. Tapno saan nasayang ti pag-abang niyo ditoy.
Ibagamlatan iti asawam ta sarungkaran na kay latay di balayan. Kaslakay kayat ko ngamin dito yung syudad nga agnaed kami, nanang. Ken, adan nagatang mi alote. Inuten mi manen apatakderan iti balay mi. Ay kastaya. Ay kat imbag nga rod tanagururnong kayo gayam. Sa dino nga iti panginrolam iti anak mo, Roxanne. Itilatan pagadalan akaasitgan dito ayan tayo. Sika ngay. Isumala kanya ko na. Ay, nakagatang kan, iti usar ni Sarah iti pagadalan. Saan pa'y? Sika ngay. Nakagatang kan iti usar ni Rochelle. Saan pa'y? Agid dan tanton Amangan no iti nangi naman ng ti paggatangam. Ay, diyak ka ba alam ti presyo ijay? Ay na, pati ti anak mo imutam. Di mo pa'y mangamin may gatangan iti usar asan at tinipid. Kat anya ngay nga rod, marigrigat kami mat adadakkel na. Kan saan mat nga agreklamo ti anak ko? Naragsak mat lata, no adagatang nga usar na. Aging ga ita, agrigrigat pa'y laang ti gayem ko. Pati ti anak na, di na pa'y may gatangan iti original mga usar na. Ay, kat ang mga nusan pa ang imato ati sweldo ti asawa na. Kat, kas dadalatan tong palbiag. Karkaron nga agrigat da ata dan anak da. Anyat pa kasi kuram aya. Kanya ngay nga ro, no iso ti kabibiyag da. Ay, pasikuranak nga rod no iso ti kadkadwak. Puro tinipid ti amuna. Ano sa mo nakadkadwa, ha? Anya ngay nga ro. Urayon tan nga agritira dagiti anak ta. Tapno saan tan nga agsubli-subli dito'y pagadalan. Wanan sayang pa'y ti pamasahe. Mabisinak pa'y kiti nga guruuray. Ay, mapantamangan iti kantin dito'y apagadalan. Sikalatan ti mapanmangan. Dito'y aklatan waiting shed. Ado mataglaklako iti fishball iti aglawlaw. Umanayan apamagpad ko ti fishball. Ay, unay kamatay. Ay, makamu ka man langan. Ngam siya, talaga mabisinak. Mapana kon iti kantin. Manganak nga ure may maysa. Andan urnong ko bakay. Rugyan tan kagatang iti materialize. Ay, katuan lakay. Iti kasta, marugyan matan ti balay tayo. Tapno saan tayo nga agab-abang. Ay na, nagdagsan ti agabang. Nagdakkel ti gastos no kwinta manipod nagabang ta. Ay, wag nga ron, makaangis tan tumbakay. Intun addang bukod tayo abalay. Dangatamat kristal, lakay. Siguro, adamat tinagatang da alote da. Amangan no agdoble pa iti kadakkel tinagatang ta alote. Kaya mabalay na kasta, ta sigun iti istorya. Dakkel siguro ti sweldo nila kay na. Tako na mga puro original lagi ti gamgami na. Wen nga rod lakay. Adamot laapal kung ano maminsan. Ang anyangay nga rod. Tinapatag, makabalay ta. Basi lang ano sa bagay. No makabalay ta. Makaginawa tamit tayo. Ay unay matan Roxanne. Awan laki may gatang mo iti baro at tsinelas kun payong maun. Mabalin pa'y mat. Saan pa'y mat ang nadadaal ti payong kan tsinelas ko? Wen naman niya ta itsura mo ngay. Arig mo pa'y mat yagpalpalama. Madlaw adaanan ta tsinelas kun payong mo. Ay, anya ngay nga ron kat narigat laang matibiyag mi. Imbagkan ka tamagatang mo amin akayat mo. Wen tadi mo mat pinili na imbag tinakiasawaam. Adamat may patpatak der abalay ti asidagda bakit? Wen nga rod lakay. Akin balay nga ta iti dayta. Uray lang kumakastamat ti may patakder ta. Akalaan tang iti paggatang tayo ti daga. Kat kasla, kurang pa yun ti sweldo. Ay, kat anya kay nga rod lakay, kat adumat ti paggastusan. Imimbag lang matibiyag tan ngam tibiyag da Roxanne. Nasuswerte akmat tan ngam iso. Iso adi ka rumanikla mo akasta no marigatan kang agi-budget iti sweldo. Tada pa'y basbas iti sweldo na ngamiti siya. Kita amday ta may patpatakder abalay Roxanne. Dandanin malpas. Akin balay nga tamot iti dayta. Ay, aday bagakan ka. Ang di mo kumauy-uyawin
Taday tala ang tinabalinan mi. Sa anak namin nakasken ka, nga ano ti kwartana. Anya ka ninti magbagam. Balay mi ka ni JR dayta. Uray basit lang a balay. At least, saan kami ton nga agabang. Siguro, da kayo kanire. Nakagatang kayo matan itilote yo. Ang mga no ag triple pay iti kalawan ha itilote ang nakaipatakdaran ti balay mi. Ha? Ay, kwa? Kaano kayo ngayon nga agipatakdar iti balay yo? Siguro, agur-urnong kayo pay, tamang no dakkel abalay ti plano yung ay patakdar. Kwa? Ay, sige, agawid ako. Bigla mo tanasin makit ti tiyan ko. Sige, panawan ka pay. Payakas lang may kulkulang ka bakit? Naunag ti pampanunuto ma. Apay, da problemam? Kwa, lakay. Pampanunutak no kasano anak ka ornong daruksan kan JR iti pinagbalay da. Apay, anda balay dan? Isuda kayam ti akin balay iti may patpatakdar. Anya? Amang ano nagururnong da? Isa kung na makastaunay ti panagtipid da. Uwin nga rod lakay. Siguro, no tinulad ko kumamat ni Roxana nagtiptipid. Ang mga no dakkel pa ngam ti balay da ti may patakdar ta kumamat. Nalpasan ti balay mi, gayam. Awisan da kayo kanila kay mo inton Domingo. Ta ipa-blessing min di balay. Tapno mabalin mi motan na pagyanan. Kasta ka di, gayam. Sige, umay kamin to kanila kay ko. Ayun, manungay mo tinagastos yun ti panagbalayaw. Ha? Ay, kababain mo't no ibagakan ka. Tasaan mo't unay adakal, tigastos mi. Gayam, apay ngay, itatama kagatang akong iti karni asidaan mi. Diyak mo't mauray agumatang kan. Uray basit nga ikan kan natangla ang tigatangak. Gayam. Ne, apayan gayam. Ay, naikat ka diti asamam iti trabaho na. Ay, saan gayam? Kayat ka lang atuladan. Kayat kumatan ti agurno. Ha? Apay? Awan ka diti urnong mo? Ay, napulos gayam. Isungarod abilibak kan ka ta nakaurnong ka iti pinagbalayaw. Tidaduma kat urnong me, idi awan pa'y anak me. Saan kami mat anaadaan adagos iti anak? Dua kaming agtrab-trabaho idi. Kat siyak ti mga urnong iti sweldo mi adwa. Ay, umapapala ka talaga kan kagayom. Siya saan na nagururnong? Habang kami pa'y laang aging gaita. Saan pa'y mat anala daw ti amin, gayam? Ay, huwan gayam. Manipod ita. Agtipidak matan. Ay, jak kayatan ti agbalin na barayuboy. Ita baliktadan ti kasasaad mi ka ni Roxana gayem ko. Syakitan tagtiptipid. Kaya't saan matan nga gababang ti gayem ko, ta na diskarte may papan iti kwarta. Kataglaklako pa yan, babaan iti online selling. Alakastan, to'y pagayam mo, Kristal. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti kapadasan ni Kapsat Kristal, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kat God bless si Titong Galmaysa. Hello, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Ronnie, saan naapod no anagan tintay drama ita. Ngam sakbay na, hello kani Vilma Aguirre, Jomi Merlin, kani Leonora Bautista. Kastiman di ko na ni Kabsat Ronnie, dear manang biyanang, nagagutak ngagtrabaho iti daga, ado dagiti mulak, kat pasaray makatsambaak. Malaksid ang nagagutak, na impedak pay. Isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakaapit man ang anak ta iti mula na anak tang lakay. Wen nga raw. Adaw, tinapit na ita.
Nalawa pa, di minulaan na itinatag. Wen nga raw, kansan la day ta, nakachamba itinangin na presyo. Wala ba kahit? Manayunan manay turnong nan. Gumatang met kumaiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na melatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agurnong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano kumaamang asawa nga. Kuna naman nga dayam amo na kadatanubya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo ilang nga takas kang kuwa na. Ag dinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay, iso ang masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Iuwi na. Tapdo ag tinulong dagag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kao. Kubatang kamot iti kagawaam Masig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin na abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your ornong akti pangasawak. Kinuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Bakla at kay tao. Noad da isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga agayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sana bali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kad, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid ka dito'y balay may. Sana bali tayo kasar ka niti mabiit. Kababain samot ka dananang kantatang muruni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbali na manugang. Sapay kumaatakas tang agpayso. Kun sapay kumata di ikan tupulos agbaliw kanya. Santo Apulos, Adela. Nga uraan niya apay timaduktalam to nga ugalik. Well, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talagang bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Ay, tangiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kuma iti lamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay, kabaybay am lata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day di agbalin amanugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubiyang. Tatang. Mabain ni Adela nga aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti kunam kiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo da jay. Saan na may bagay keng ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaan. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adela ti ayatek tatang. Iso ti kalaysa. Awan mo't madingar aramiden ni Adela. Ano apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga ka nakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbagana. Sayang nga men ti kinagagat mau. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot man nga min tinubyam anak ko. Ultimo agin daw di na maaramid. Uno agwalis la kumamay.
Kan imbes asikatila baan na. Tas ikama nga ron ang trabaho. Saan may tailabaan pa lang no sumangpet ka nga agapoy dya gardin mo? Managbabain nga ron ni Adila, ha? Wan, managbabae, no managbabae. Ngampod no asa daot. Dahil la atitindog ako ko na into na rin na. Ang susukat ti cutics na. Sadot no sadot. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Ah, Una nang, nga ta? wan, isurok to tapno gumagay. Basta ay ayatok ni Adila. Ikasar ko ni ti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Wala, bye-bye amon. Naku naman ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahap! Awan lang mo kon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan ka-es-eskan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Magantan. Darasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, magantakit din ta nakaluto akon. Ah, Mabisin akon. Mayat ka no, nung nasapat ti pagrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusam day ta. Ibusam amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti oras basay. anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamum di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta, mailutlutuan akanayon dya sa dut amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na laday jay. Tapno di da awagan iti sadaut. Adila, bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Ni, anda ka magayam, man Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan nalutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Sika na tagluto, tanay kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga ro din. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Sikan alakay. Nasakit nga minti bagbagi. Masadsadutak abumangon. Ala, nagid-idda ka pa'y lang nga ro da. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga sikat agluluto ronay. Ay, ringam di asawam. Tayo so ti paglutuan. Madi nga ro ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay mo ti kastan. Nabambanog ka naggapo iti talaw. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apay, di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay hanggang di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anayn. Talaga nga'y gagarak ti nagluto iti baset. Tap nagluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang, saan laeng? Pumanaw kami laeng dito'y balay. Tap no di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga ro din. Diyo pa'y lang maawat ang manugang? Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie. Adidak kayat nga agbalin a manugang da. Iso nasayaat mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naudan ta Adela. Agabang ta na, no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar yung. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata ka ni Nanang Mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada ay di balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbaga no, manugot da. Mainayon ta nga agnaud ijay. Wan,
Ay na, ayos lang ang kadakwada. Awan problema. Kay kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito aging ga iti lugar da dila. Kita ala makaammo kayo nga road. Sapay lang ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yung kada kamay. Saan na kayo apapapanawang anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Tama asyan gamin ka. Mababandaw ka Gusto nga. daytan nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami ang makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti adu nga gakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wine. Da, magkwa ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam anatang. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga adu kanot yornong yaw. Nagagat ka kano ngamin ka. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa rod dyan ako. Iso asigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod nanang. Ngam, ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumar iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalintag-lako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan iti pagpuunak. Tasyak ti makamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka niya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodon ti paglakon ta. Ison ti pang tadak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Roni, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko may tiigatang ko iti lamisaan kan tugaw rune. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako may titangki kan burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismail siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay, tano agbom ti business tayo. Ag triple ti kwarta apagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas ginaday dyan o da kwarta na. Marmara po ka dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini ti kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Kandi mawat iti paggatang iti lamisaan, kan paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw nga na ninanang. Ay, ni kamot gaya iti kwarta na Manong Roni. No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tamo ka ka nagbalbaliwan.
Saan mo gayam? Ay, wan. Nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Adakan mo urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na dagiti kakabsat ko. Si kaamin nanti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay, napasensyakan, Barok. Napukaw ko ti kwarta nga intad mo pagpunak kumay ti business. Nakapukawan na ngay nanang. Ay, ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko ti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatakto no makabrod ni Dora nga anak ko. Nakasta, agabrod ni Ipagdura? Wan, Runay. Ijay Japan ti papanan na. Alan, manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito apanagabrod ko. Wan ba't ngamin, Adela? Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mo ten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam agdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuwitid kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensyakan la kay dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Lang rada. Ay-ayatan ka. Isa, ano anya tibilin mo? Matungpal, bakit? Nanang! Ayan yaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang ita masimmang Padura. Ada ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta ngayon pabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersa na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersa na singiran, Ay, agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan lang amin iti urnong ko. Nambayag nga urnong ko day jay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pala iji balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan aditay nagkikita. Tadi kamatan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay, day kaunay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw kung maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Agbiyahe pala iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kananda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo met nga kakabalay ijay. Di na matulungan naan. Tulungan tak nanang. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Kada mo urnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ka nanang. Naikisa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rudin tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Nga doon sa kwartayaw. Kaya't kunti pumanaw isi lugar dadila.
Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda gayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Nga ron tatang. Ang amanan ti maramidang. Tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsideran. Ano sa kati sadut nga asawa? Tay ayatak mangarod na nang. Tatang. Inanusak ti kinasadot ti asawak. Jakmat kaya ta sinaan tay ayatakket nga ron. Ti amok sadut latay tagnanayon. Ngam idinadaan kami ti anak gimagat matlaan. Kat day ta ti pagyamanak launay, tanaunay kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Kat itag tintinulong kamin para iti pagbiag mi asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo, Ronnie. Alagagayam, di tamanan, tinagpatingkaan ti sabali man na nakapadasan, wano pa kasaritaan. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan drama, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless, iti tunggal may sa.